Amin miyay maktakesh chonayil y yinchen pujoabal avistivo pujoabal echele chakotiosh baltiet oshimia que te shue sahgani oshimi como mjauch ani kokinala que dicho kokej por pasó tinankin ainian munil tingba bilhu shkochet ato shao tajne setahlangan smunlangen ngah munil khalni tete komunil tetchus pelwi chaltu ainian sholil ibil khone tsaik nangti oshimi kulchiap nia bisteyet maktajesh chunayila unena abel chaltu kohilbe chaltu kho tajeni tete komunil techus pelwi antaksha pelwi tojalni tete komunil kauchun mun lagom tete kosmelial yung khilni techuko mankono matotechu khelo to yune abilti tset solil lunsha nians peijalni sotelo gebia hetpi ayo katang pian que wet piochtian schala nino llevan en los tsetaxmun langun maka chaltu yung ejino solil yung yota genevia babel sha tsotitetia Edi Benjamín López Castillo allá awmikto abish lunsha subale ayo ya Yesenia Noelí Hernández Hurtado allá tiene kumyalan iloj cha pashanino abish te comunil la utua yo ya Candelaria Marily Montejo Ros allá ti chinito solil techu skylo chenmelium chaltush jota me pasó te kunetu y la utu chumko jala baslino te kunichet pai chunek chunok saho yunge yota gen jalni antu shoche wala icho vanilan chaltush hakanabish tetia justa Edi Benjamín Chantios cheani abisheta inti Edi Benjamín López Castillo intian a omikto abish ilunsha abshupal ulskong abshupal maya popti daldos khaltoko tios palte tantiga bai chongila yamita to hakneti chao tange niste munil chuyul nga munil tian ai kangep niste munil aiko hingin tian abelna munil ai une producto 001 SPI Inwes Chala formación en traducción e interpretación en idioma maya une kuyumti un kalwang mak chillashi un kalwang mak chalas kuyum alunge kuyumal tingba bilto tato chixpa yulpal une abilti tonge yupash yapil cheka yo kosholu shinto machkhil kosat po anma baisha kuyum to yin chim abish chixpa aktu chu ihnispanian kuyum tikatian interianistes munil bishin sala na bashola sutanong na bashkoyin yune munil ti o kuyumal shashixpa hichan ningun kuyum choki washakh lawang mak choksaho une kuyum ti aykhtu ti bashmak machoksaho yu aykhelainiste ushan chapares ba khete chupasho shinto hakti chutes banune kuyumti yaha chonsala yi kulchan ta chuig nisbato chapashti ya kheti ayikto nune kuyumti nishtes munil hatkam shkoya ipni pash ko tsibli kha shupal o kuyni bo parse chuhanik to abish ye wes chuhanik to abish wes yul kha shupal popti bo yin popti kat hanik to yin wes anian to skhet kul ngune kuyumti yushin tingba bilto uneti oshimi dato yungun shabil cheja paspani an kuyumti dato aymak chocheno pasos khana kan abishtet ashwal chu yano pashaepi kathokwe pas tsajo unesha munilal letra pashune producto 005 SPI Inwes Chala traducción del documento código municipal de cheja bumiet kapiltu te chusmun langelash kapiltu unete umti chonsala aiko ai pashiko munilingte yektote yul khap shupal maya poptiash kam yingwes qaikte yung chuyokni kote shinbo tato chatnitur ko qaba an ko kuini pasho kat ko chum pashilotet chalaite yin khap shupal maya popti tenían umti washakal shahumalte washakal 160 páginas Tinanga tetieko smun lang epanilte
laung skankal shahumal smunlang elashi 70 páginas ingles 70 de 100 páginas traducidas actu ye comunil tinan ushin en octubre stango pashune munil ti ushin ay ko ingo kulta to atechu comun langani takamatset howe skapwinach shahumal comun lang unun awash kami chial bashnisti munil ay pastin kopi ushin ha yilal tigamida to chil pasto skapwinach shahumal ti ashin wal kushan chicas paune munil ti en octubre kat speech la rote kat swat la ruko kat spuch pala shojin mi chimabish mach tom chelna tie chele ha hak tu etonian strolil tato stingi nakan ko nisti abish smon lang la shinte ti in au octubre tu ne habilti unesha munilet producto 005 ti in west chala certificaciones lingüísticas en idioma maya popti extendidas unete umti ate chalnita to sunil an machin to ilwe palin khab shupal maya popti to chala chumu skuyu box sim khab shupal kange ma hanin tet shilwe yin an ma chulino hil to ilwe pal to chix pai wa yin an dishin kat khani une tenian hum titet ashnwal tanti ka bai chokni ko te yu saini unus munil ma to yin kuyum chokni ko te yu y achkachantange ipilnian yum bai chala to chala chumu chimnge bo skui khap shubal maya popti yushin atsetieto jube de ti tato kap siento laung kal de ni anuntis halto laung kal wangmak shak o ilwe balin hak tu yeto nian cholilak tu rusting balastring abilti 200 mak ilal yek ilwe balin ushin hahan pultatet tan ma ta to aito mak choche yino hil to ilwe paliu palne abilti pasando ti ayin en octubre noviembre diciembre stu hani ku ilwe palinga hangetika pultatet tan matonge amnis ko ta eta to esko ambeti yalang ti ashinwa ya tados ko ambeti yalang to ashinwal ho tahtet aikal chalashi ku ilwe palkat kat khulul nga munil chu esko chani vedeti atetie ko ne munil dinan Ingwes 161 certificado de Chalashilto 161 shamak Chalashiko ilwe palin in habshubal hune spalung langkal shamak Chalashiko ilwe palin aktu yetu hune isil diushinto etsa kapwina huang tomak chuyala shikoy hasta kashpal con pasting un especie de shin macho pashosh kama comunil to shinto tongsala bashoda to chul anma yulnga munil skana da to chala shikone hune ilu baltiin une shamunil hakan paspulta comun langeni a lingües servicios de interpretación en idioma mayas y pasho une tiyu kokolnish kama aniantu ay bashikos aho comunil bo nga munil etskon al maya poptita to chuko kolo ko yington yilalta to yalanto shan lashi kachin shin ko timpanit chuko mun langeni aktu yeto stroli lune munilti takamatetun unwan omak unen emak chila shimune munilti hasta ka cha bakshunir rasmal shin akul pashoda to aymak shani ya hatsetie ko ne munilti yulbal une abilti mas tomak shani une ti mas tomak shani une munilti yushin ahan pulta hetsin tato shoche y chung aymak shkolo katin stila shilo apish y hapsu al pop titet tato ya tahnu chalin yalni oxumni apsu al west chuku kolba koyin ahan paspulta tuhaniko ilwe baltein yuni unin supe yum ay chalata to che al hapsu balin kolin skange pal chumpanil din tatoshko chumu shala skotsinge bosko kuy hapsu bala niantu pasó unshate et código municipal tita to oshimich apni bastil ko app in digital so de halin pishan app ishak so de halin hapsu walun wal chuku kuy ni baste ka thapan ko chumni lo te choche te yala in hapsu bal maya popti
pashune kuyum tsechuhanik to apish yulun sha ap shubala han pashpulta ta uneti ya in shamun sha apil tato ay ko inalak tu chusmun lang la shupasho ushin hanian tu munil ay ko yingspi agomik to apish yulun sha ap shubal ya bishaniste munil shupasho ya kana une munil tilai tato ay pashkos aho ko munil tato ay mak ay tsibnge katyuls khano bedeti chuko kolo ko pish ni pastet ay pashiko une dis aho ko munil yul balune une habilti kapla unge shaniste it yetet niste unin pish pil tato pish bishin kat khani bahildune yumal tato yeli pish bishawa chbishako yun khap shubat maya popti ay shaniste pitila uto aya bisha humus an la sita tos kha to yin ap subal maya popti alung launge ap ishalsha nanan ngiun snime khalilu an ap ishtiha alung launge ap isha smun lang lashi in po ay bedetian lay kang launge niste ap ish tsulik ap ish hibangilo tsuko tangen ko ba yune hola yawi covid-19 ti kang launge ap ishalsha smun lang lashi ka te chilche habum smunlang la te decreto gubernativo chaltia suel shega yu te chustangen ba anma yune ola yawi covid-19 ti auto oshep shabashniste oshep shabash abishal smunlang elashi oshep shabish chalashik tu lab shubal maya popti yet une nga munil y asociación pop noxpi langan común langan paspuevia ko kolo kungevia yek to an abish chalte benjen pukwa walabish nin hab super maya popti hune tu chokolo pashiko y común langeni bo chachu yek to an abish langan spoon langelas one nga muni let Estados Unidos aila spi bo hune et hel proispi langan spoon langelas paspo skong au super popti nge balkam ya ip ngelashi bo kam yoks mais pishan khab shubala unetu shet kul nge pasho aya bishaniste munil chuyul nga munil ka yet nga munil di chong kolo pashiko shin amnian tu shol nishete chhu ka bichan tioste chong yap en pasho mamin miyai sunil mak tund bilspiyun skong op abshwal popti shwal tunian tiosh balteyetan oshimiyak netiyeyi kam wala pashan je nishte munil langan juni yulnga munil ti hanian akana shuyalni a Santiago intian egomialan ilo haktu nian inmuni yulnga munil ti hanian yushin yul palune abilti yingune skap setlangan komun langeni 002 i uneti investigación lingüística o sociolingüística, variación dialectal en el nivel lexical del idioma jacalteco, actus inian munil ichiyu yinta shune abil stang ojalni ka po il shun mun langenan papel nai hay un papel fase halni fase 1 actu halni yingwes fase 2 aún el langan in mun langen yul palune abil 2021 tian langan yok abi langan ya ish yule kongop yushtaxba o kongop ailangan ya ish akana ewan nga ashola o kongop shahlati unshash oklati o yasuya yet ek omyalan y los hay petecheka hay pasia especialista en investigación lingüística y sociolingüística vai shko umlan set chu yignisba atot set chu yignisba une munil tiul para une abilti wahebs ay abishlangan yilashkan unsha aisha munil shashpich ya ikhbalom yin munil ya komam sante autijani ya speech ni pashnishach komunilan kabe la ti shashixba la tu owe suaq alzoti shashila shkanjalni yushin anishe tua aisha tinan gib angilo nianin munilan trial paichone jalni akana yulkon opti shwikan abish betet wikuan shwikan abish tsikintean akan betet tisbach ushuk qom pa ewan nga betet ahul ashola anishe tupay langan we jalnian
un shanian hay pashkojo une 002 producto 002 ti hay pashko un shanian munil chalevia impresión de material lingüístico, sociolingüístico y educativo. Y un ti sechhet ulnganta to shmunlan el ashuneteum y ha un ti munlan epilsha shashmunlan el sunil yumal yu yelti yechelte tinan chonzala anashkami shash elti yechelune tenían ti sinónimos y antónimos actus inian shash elti yechel halni mashate yulnga munil ti ashkamiya takpastite shega y al pashniante halni yaha oshimi inkan tsaikti shtichte umti kachin shkhila pashanse chu khanoq pashunun tetunun ebia tsuntpils iyulnga munilash kama esh het ulnge khalni yushin anishe tua chontsala ish khalni pashil tohteyet yingune tsaikti ashkam yingnian mun nian apish shkocha khan chalata to aykoh munilinte yaha yingset shakhshix pa khalni shash elti yechelune te umti shmunlang elo yalang to tinang chonsalan aisha tenía numti hangange ayko walni teyet yul palune sag alilti año antiosh teyet yuash kamishaya betset lang walnian antiosh yes salto schapa salto nian Dios baltiet tinang schapa shohtach nge setachlang asmunlang enebia munla omiet nga munil khalni ayko ying mune spei chu sailash an mahalni 021 chalto yo angelo uneti shkatbi shochenino wala anta to ko yo kin kuyu avalo ne babel mahan nati shkalata to producto 3 viej kuyu aval ting babil kangep setal langas munlang elashin babel nai ayko aya las kuyum tet maktaj chochen skuyu hab shubal setah kopotah chamunaj ato shala shing chujalni eta shalin centro libre al jalnian lautu langan komun langen pas kuyum chala stetebia kuyum tingbabil poh nimna munil yete sheka jali ministerio de educación lautu en komun langen pas komun la pas poh maktaj chmun la yule khna munilana ka servidores públicos chala shi chaltu langan yekni pas ba kuyum poh bia jalni lang boh ayune kuyum tingbabil to boh bia ish iyo kam khak bil ngeni no siota wale bia ibang ilo setushin kawyila le komun lang ni kat khipsen khap shubal khalni chaltu ham tukang epse talayo kumune mahan chintia lotian setieto yalil munil yibang unun mahan ti hakana ying shal centro libre alti eta 120 más que chatkul en la shi ying via maestro 800 ying makta munla om derechos formación en derechos lingüísticos y culturales Oscar Anma 60 más lang añetkul en la shi ying via ish 75 lang añetkul en la shi set chinja comunil tinang lang anjani abish tayet makta gestun bile ying como babsh wal popti yulbal waqf shau shikhs bamunil tikhalni atechot khala yingna une babel mahan ding centro libre ti bai langan yikhnis ba kuyum det an machaltu ukhlang sha kuyum sha shikhs ba kang epshinska wina khila yikhnis ba yulbal bil chaltu eta tatoche no khila kaukul kheko yin khalni aywang mak ayon ko khilni une app intejalni 175 holong skap spalung langwang mak choksaho une abel mahanti chunek yin yete bia kuyum igune mahanti shkatbi washaje kuyum tingwa bilto chaltulang anyihnis bamunil tinang ayong shako yin yulpal wajeb shashek doti wajeb kuyum shashiksba chaltu eta kaitan shangem aiko khilnita chuyikhnus bakhalni shashum pelwitibune mahanti haywang ebia kuywam ayon ko khilni
langan khalnita to ti eta machkaushun no yinset antaxqan Academia Central het khalniya ja ebia yosbiu ebia ikosajo khalni ekpal cap 208 docentes ikosajo khalni oshimisto sto ahtosh kama ebia gel chokin kuyumune una shauti la utukato yelwen swatren kosmunel katyok pashi sajo khalni chaltu eta chulek aywan makchok sajo ashaywan ilo ebia shmun la yule ngamunil beti kange kuyumal tingwa bilto aisha ko bia kuyumin sios khalni ayon bia langan komun langan tinang kange bios al bia achok sajo khalni 44 chaltu yan shaykhnis baunti una shange kuyumal baichsba shimichel na kantuin una shautima kayichbal septiembre katstan ko una mahantin ashayiban ilo kuyum de bia ish Yati kap kuyumal tingba bilto yul balunes agosto ti tingba bilo shimi chixpa tingba shashkot tingba to yumal shashi tingi tsai kali lila likhnos ba ashangetinan khachmania iwan to biacha yospi hamunetu auneti pai abel mahan na este producto 303 halni un shamahan sho chanta toy shor pashino abishiban ilohan tesmun lang ya abishlomiet ngamunil yul balune abilti oxe niste qingelan bal mishot khalni ting abilto ninko comunil hay un qinpit no bal shix pa en febrero ning spa en eta chuni helilal la utu hay un shashin en qinpit no bal shix pa en junio vai hong ebia tsiplom ebia alomik ti shoksaho shashikh pasbaunetu asha hunqan tsaik ti khalish mkhani no abo khalin insha ewi khalin shikh spanune qinkuy wabal kulta to khapash ota khalni paishok oshon ebia auto bil khalni ebia kuy wa miwan iloje absh bale ok ebia saho ebia shani abish law tukat khek to khilno setet langan kosmun langan pasho o abishlo miet ngamun il khalni akana oshep setal tingba paskobeti akana hola nino ingwesan producción de materiales audiovisuales, producción de materiales radiofónicos o elaboración de materiales promocionales chaltu epitabish cheltiul chelpujo balechele epitabish y eso de khali chehab munil cheltiul chen pujo aval abish khalni bo yo pujo aval echele ham tuyil al khalni nino khalni hantak shashin chixba yakana yin materiales audiovisuales 42 pingba bilto y en producciones radiofónicos 36 y en materiales promocionales wahab pingba bilto Chaltu setia comunil langan smulang elashi tingwa biltunus au chixba akana yin kan munil layo king pohwal echele tikhalni kabla un epshash shashixba wahab nise sulabish mishot tikhalni spot televisivo oxe niste documental reportaje shashix pasba iban y lo Ejmuni la yo kinchen pojo balabish kabla un epshashich paspa la witu wahab nise sulabish khalni spot radiales elton ashayin teniste hom ay chait langan smulang ngamun el khalni oshep shashich paspa chaltu shkatwiatak akbiti yekonian munil langan yikhnis pain in skongobab shwal popti oshimita toai makchelinian abish munil langan khanil totinian abish langan khanil totikhalni chuko itzpashko inga munil katqan benitzet kauye kotset ashkam betiata anish se koksila lila shkocheha hoichantios chintios litet yamanil oshimiak ngetiyeyi Ian Candelaria Marili Montejo Ross une munil ting babilun taikti shwal altonino Setieko smelio alet como abshual poptian
Ay menino mató esta sunil esta tía lo ingwes ashkamayin kan soti y ya tahnian walnian ashkam eti ningún eti shwal alto smelio alietas enero mijalni masanta julio yetune el 2021 ti más mi coche tía lo setco y el apnoyen un akajalin west renglong ashkam trial cotini lo ya soche tía lo anjing yin smelio al halnich in presupuestos hal grupos. Hay grupo 1, grupo 0, grupo 100, grupo 200, grupo 300. Eta actu stib ani lojalni ashkam une presupuesto ti et halni. Switchen ako une ka mahanye une smelio alet como algo ahí hay programa 1. Eta gastos administrativos shili une melio halni. Hay pasuncha el programa 11 en pues halni eta gastos de inversión mato proyectos chucotinilo ana estilo happy halni te chuignisba y switchen ako en programa 1 y gastos administrativos y acá en grupo 0 43,200 en hay canjalnia hashixba 25,200 18,000 to en masto están halni en tashal pasto en porcentaje halni 58%. Shinti pashiluine grupo 100 y un eti 52,298 en Hacanan 30,803 hashixba 21,495 masto hay tojalni 59% de ejecución y Shual Bastune grupo 200 5,090 hay canin jalni Ashespa 4,393 y Antach Tomach Tan Jalni Escotán Celo 594 86% de ejecución. Hay un grupo 300 y un eti matsmelio al aikan halni tashko isbato insunil y un igual programa 1 gastos administrativos de an 100,588 quetzales en aikan halni hasta antax ashix halni mato ashkotan celoan 60,396 antax en kan halni 40,089 60% de ejecución. Aún tiet un programa 1 halni igual pastunet un shal programa 1 gastos de inversión eti kan producto mi halni actus shu yishmar las halni yaheti kaitan hay melual un shal producto 002 investigación en materiales lingüísticos culturales y educativos eta estilo nian so y un nian te umlan angel ti echel halni 8,636 hay kan in melio al halni hay toko munlan el aste eta hay shamte halni a tostola la shia to mun kan stingoko Yushineti por 0% de ejecución. Hay pasuncha producto 4 con idiomas mayas promocionadas y difundidas en medios de comunicación y en espacios públicos. 22,500 hay cañoneti y una tieta chujalni tota todo un programa radial mijalni 15,000 ashkotolan 7,500 en Aikanjalni, 67% de ejecución. Sunil une smelio al une programa 11 Shaltian gastos de inversión 31,136 Chishalni anta hashkotan celo 15,000 disponible chaleti 7,500
in 48% ya chicos hay en ejecución halni por un porcentaje. Tashkumba un igual programa 1 o programa 11 tian sunil halni mató antas melio al como al pop a la Shiniabil 2021 ti Chils Bain Sunil 131.724 quetzales. Anta Hashixba en ejecutada Halni 75.396. Anta Tomachto Chixba Halni disponible en 47.589. Tashjalpasto en porcentaje de ejecución 57%. Pilleco Smelio al ya como al popti esta última gena cojanias cam une langan wanil totian más Santa julio 2021 yusen oshimi cochumnino set frute walnianas cam ya takotini pasilo et melio tima to et ishalni yuchantios se avento yante chualdia Dios cantel yo kotsach banino sha abik shalto maktak chabe noknian abik slangan hanil toti chu en tini lonino han set ya usha ay kotsajo comunil yulbal une abil ti jotaja kanayin set ayokin ya ay ko suyalos como va al pop til halni ay ko ya yilni mato smunlang el halni set chu yechni kan spa slawi ya tus como va al halni ne se osmahan y jotaj ta to yul baluna de chaltu ya chikhsba chiti in mayo ti shekh kan spa sunil halni ya khani ansia tahil mach yumal te ngamunil yushin atun kan tsaik tislaw balsha Julio Tijalni atushe canto yumal tete comunidad lingüística jalni ngamun el como vamos al popti actushu tinan hay costing y jalni techu y a ver la isha el ashika te spince las menino techu yek cante yul skap ngamun el jalni yu hokto yulech niste eo balbai yetu ano yokto uno mun la jalni auntu eta tengan chaeko jalni Aisha Pashnian Snukal, Matochol, Vilshapashto, en Chijas Baune, Langantovalni, lo Tijalnian, Techu y Spince las Nino Yu, y ya las Tejali, Jotachta, Tomachu Yaute las Anma, Saltuan en Haiwan o Maki, Kawayo Kinjalniakan, ya yet Capiltu, ya yet Consejo de Desarrollo, o yet Codede, Muakaman, ya Chaute las Oyu, Setieco y Satiman Kenal Jalnin. Y un chatse tal jotak tato ya suial como va al popticho hay pas cuidas ajo ejlati chixpayul con objalnia kana comude y lautu ejlati chixpabe consejo superior y ejlati chixpayu ya unus au yo y la shita te común el jalni amqanse teta chuhani ina jalni iban el oje setlangan juni Una chatse tal culta todo kamsko ti lo halni shap ina khrinia happy edi halni tsata ay ni semunil chui lo halni ay khel mastinga no timpo ya khailal komun langini akana ay un ni anse timba bi boyet kapiltu kashkam shala shiktiul sqap skomo bawshu bal stangen nicht khchalo balai soy la komo dia kana yinchen o khoy sui wakash chaltush ay pasko khapash ko saho gonabal Kopei hilnoch yung sam lashin, shashik paspa hon enian tsunute komun lang ebo yet kapiltu shani lotete ayung sha shikba to kubashun bei ko tsunute soy lachnian chalo balinchen eta qani se tu langan honi lo khalnilan o ay ko sajo ko nabal ko amni pasniste chalo bal ko ayokin y skinal skomo babos bal pop ti khalne kana wamu y amnise kanse to schocheta to kam shah bil khalni lawitu ay to ya bishamnise te ayun ko khoni khalni kha eta machaqinal ko khishman to khalni kat qutini lusunil angin baichin tanko yunian te choche wala pastia khalnian kulta to shaktul ko nabalta to yulin te chol el común el khalni poa
une abilti wajlaonge acción wajlaonge se timba bil tojalni ilal smunlang ilashi ilal stoyumal ilal yihnis bash kamai akachalena ay meta ay tiban ilojalni y yin shatse shashkhili lo yulbal wajab shaw shashxbati jalna shaw jalni tato ek palik tak shashum elwito yin jalni tato shko munlang porcentaje y chaltu amtu chujalni iban en los tete comunil y shastilo su candel tete cosmelioal langan cotini lo tete co comunil ayokin munla maik tijalni oshimishin yin octubre y yulbal une abiltiwa am chujano pashun abisma ka en noviembre techur eliko jotakta to y antaxeting babil yila likhnis bayushin aiko iping ashin walmachun malani kawich antiosh tayet chiaben setlangan halnil toti chaltu akam suwal ni yalang ton to ay set kaikulal kulta to chunis pashiko ingamonil ashin wal shotachne katkhani ko abish tet maktakh khanni abish het yet maktakh otachne to tsunbil kovin como bauswal poti kawich antiosh